Inteng. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Kunam ana sakit ti tiyan mo. Ang di mo matkayat ti mapan agpakita iti doktor. Kabutan ko ti injeksyon. Na, Data ko tudukan dak iti atidog adagam. Tudukan dati takyagan patong ka. I don't like. ay, kay kayat mo nga rod nga iturtured ti sakit ti tiyan mo. May katuday ta asakit no mauma di tatyan ko. Na, kas kala ignorante, takabuteng mo ti injeksyon. Ha? Agsukat kakit de, tamapantan iti doktor. Ay kwa, napipian ti sakit nan. Mapanakit di barangay hula. Na, napipian, wano, agras-rason kalaan. Apay nga agkukurot ka, Kapitan. Ay, Maslada sakit mo. nasakit ti tiyan ko. Ngam ko nan tumo ni bana nga ipanak iti doktor. Apay nga rod, adi kay mapan. Ang mga nuan niya dayta. Ay, jaket ti matudok iti injeksyon. Ah. Kabutang ko ti injeksyon. Kasano amamuan ti doktor, ti sakit mo. No, di kay mo't mapanagpakita iti doktor. Ay kwa, jakmet kaya ti matudok. Kabutang ko nga ron. Mauman tulat ta. Day tamang paspasakit iti tiyan ka. Pumanaw tao. Daa, apay, simrag, ta kunam apumanaw tao. Pumanagari tayo ridap ko. Barang maikat ti sakit ti tiyan ka. Ay agawid ka langan, Kapitan, ta ijay kan amaturaw. Agudong ka kaday, Maray. Nakasukat ka mag. Ay, wen man, Maray. Inak man igatangan ni Inteng iti pagsapsapo iti tiyan na. Barang maikat ti sakit na tadi namot kayat ti agpa-doktor. Apay ngamin atakrot ni Kapitan no makakita iti injeksyon. Ay, jakman amaw ka ni Inteng. Saan samot pa'y ngamin anapadasan ni Kapitan tina-admit ija ospital. Ay, saan pa'y, Maray? Ay, umanay lang dagiti sapsapo nga aramaten na, no adda na sakit na. Uray matkit din ni Badung ko, Amaray. Saan pa'y apulos confine? Anya ka di tibasol ka, nakarupangit ka, masabat ka, wangkay. Nasakit ti tiyan ko, kwarog. Ha? Kumaro man ang ti sakit na. Amo ka din yan tibanang. Nuandak iti balay. Agpamarangak asan unay anasakit. Ta ipilit na mapan kami di ospital. Kasano no kumaraw? Nungay kasapulan na maopera. Maopera? Dahil partsenda ka asi bibiyagan. I don't like. Kasano ngay, no day ta sakit ti pagurnusan dagiti sakam. Dinakman but-but ngan. Tadagag kintayagak. Jakmat kayat nga gurnos dagiti sakam angkay. Na Iso kayat ka nga ipan di ospital. Anya ti ko na Maray. Adda sakit ni Kapitan. Madlaw ko apim mo siya ti rupan na hangam di na kano kaya ti agpa-ospital. Tamabutang iti injeksyon. Na, kasanungay numaidalay. Gaputa kabutang na ti agpaduktaw. Ay, awan pa panan na, no di kasta. Ay una yun ni Kapitan. Takabutang na ngamin ti doktor. Injeksyon ti kabutang na, saan a doktor? Iso mo lang nga. Injeksyon ken doktor, parehas mo dayta. Kasano nga rudin ngay ni Kapitan, anyang iti mapasama ken kwa na no kasta. Wen nga rod, Maray, di namot nga rod, kaya ti agpa-doktor. Anya ka di ti gagaram, kwarog. Nasabat ko niyang kail nga turong iti barangay hawlantay. Katimbagana na sakit ka no ti tiyan na. Anya, nasakit ti tiyan na. Nalabit ang naglayunin na iti barangay hawl. Ay, hindi pa lang nga ibagbagak nga ipan ko ija ospital. Ang kunanamot ngamin, ama ikat tulat ta ka no ti sakit ti tiyan na. Kasano nga ro dita nantay? Uray sak, imbaga kakuyugak, tagpakita iti doktor, ngam di namot kayat. Ay, wen nga rod. Ang agpa-doktor to dayjay, inton talaga adi nakabailan. Isunto ti mangibaga mismo nga agpa-doktor.
Kumusta nga tan ni Kapitan Marikwanang? Nakitak ana pa dita barangay hall. Kaslamad madi pay laeng matirik na na. Kung nakit di, ano na paano nagpa-check up? Ay na, kasta nga minti ugali tayo no daduma. Nga oray adda saksakitin tayo, basta kabailan tayo pay. Saan tayo akayat nagpa-check up? Wen nga raw da. Sa kalag pa-check upan, no, day tay stage 4 Na, kanser? Kaya rigan na daytan No stage 1, bye-bye ang pailaang. Ngaminton stage 4 sa kanto agbalaw. Nakaidda ang nakakukot ka iti atidog atugaw. Ay, inteng. Apay ang nakaidda ka di tatugaw. Nagidak lang dong ko. Nasakit launay tatyan mo? Sa labayan ka, taipanda ka lang nga ni ospital. Ospital? Ay, saan? May katunay tayo. Ay, no di mo kaya't ti maipan ija ospital. Urayam nga rod, nga ijay morgay ti pangipanandakan ka. Murgi? Diyak kaya ti mabalsamaw. Ay, alangan nga ilungunda ka asaan ka ang mabalsa mo. Ang nooman nugot ka amapan ija ospital, awan ti malamayan. Anya ka ti marik na ti pasyente, nana. Ay, nasakit ka noonay ti tiyan na, ma'am. Anya ka ti tinagan na, nana. Iso ni Kapitan Inteng, ma'am. Taga ano da ka di, nana? Madam, saan ka di mabilin na tamingin niyo pa iti pasyentay? Tani marigrigatan una yan. Para iti records da ito iti pasyente, manong. Ure agmalmalam to inton bigat nga isurat na tinagan kan address na. Importante, mataming kumapay nga umuna. At idog pa iti pila, manong. Ha? Urayan tayo ang madanon ti pila yo. Ado pa iti tamtamingan ti doktor, nana. Nagalas mo dito yan, antay. Kung may kagpahagas nga matidog ti pila. Ay, kasano, kat nagadot ti pasyente. Idinto taman manulaang ti doktor. Kastamot ti nurse, manmanuda. Manupay laing ti pasyente, sakpay anyangkal. Ay, agreklamo mo't dagiti imo na, no paunaundan ni Inteng. Ay, nagrigatan ti kastawi. Hospital ti ayan tayaw, nga maurasan pa, sakbay ang mataming ti masakit. Ay, sana balay, tanakaidan ni Inteng iti stretcher. Anyati ko na ti doktor. Ay, nagdara ka no ti bitukam. Kat masapul nga opiraan da, tapno agbyag ka pa Ay, dungaw. Anya ka no ti sakit ka. Peptic ulcer ka no. Ay, dakkel ti sugat ti bitukam. Ay, no kumata sinigod ta nga inyag diti ospital. Saan ko maadumanon iti operasyon? Anya nga ti aramidan da iti bitokak. Ay, karti benda nga ikatan ti pasat adakkel ti butbut na Ha? Sa dadaitan ti bitukam. Tabasan da ti bitokak. Kumusta ni Kapitan? Anya ti sakit na? Piptik ulcer ka na, nagdara ti bito ka na. Musapol ka no ang maopera. Kaano pa'y nga ma-enjoy ka na yun na nga ibagbagang agsaksakit ti tiyan na. Di namot kayat nga main ti agpa-doktor. Day tamat ti ko na ti doktor, kas tamat ka ni antibanang. Saan ka no nga minanasigawd, iso aday jay, nagdara iti unay. Ay, di kabuteng na nga injeksyon, di nan maliklikan. Tano ma-anesthesia ay ikapilitan at tudukan da. Kapitan, kabuteng na ti injeksyon. Wen nga rod ay na yan ni Kapitan. Apay ka di amabuteng ka ama opera. Kat paturugan da ka mat babaan iti anesthesia. Saan mo mat amarik na? Day takit lukatan da ti tiyan ka. Makita dan ti bagis ko. Anya ti kayat mo. Mapan iti operating room, wanaw maipaidda iti longon.
Lungon, ay. Kintayaga ka nga ro doon, iti ibagbagam doon, no. Kabaila ko mati bumangon, ta panawan ka dito ospital. Ta si kati operain da no kayat mo. Na, ay maawatam ko inteng. Iremedyo tayo ti pagsayaatan ti salunat mo. Kayat mo ka di amasukatanen a kapitan ije barangay tayo a kabildatan. Saan dungaw? Agsagana ka nga ruden Tainton madamdama, umayda ka nun itudok ti anesthesia. Ipandakan iti operating room. Di ka agdanag, tabantayan ka iti ruangan ti operating room. Di na ka di panawan no, partyendak, dungo. Adaak lang iti ruwar ti operating room. Saan mo't amabalin nga umunegak ijay, tama ipare. Kumusta ngay ni Kapitan Maray? Nalpasan ti operasyon, Maray. Umayak laang mga la iti pagsukatan, may. Naiwayat mo't laang ti kabutang na nga injeksyon. Ay, ididamo kat masursurunak. Imbagak ano maday kat lungon ti sumaruno apagiddaan na. Iyay. Imbag, no di ad-addaan nagbutang. Idinadlaw ko anapabutngan. Inay-ayok. Tapno saan nga ad-adda amabutang. Ay, kasjay nga ron ti kayat ni Kapitan. Kasla ubing nga ay-aywan. Inteng, sumagmamano nga aldawtan diti ospital. Kumustan ti Riknam? Ay, mayatin dungo. Mabalin manen. Anya, ti mabalin manen ako nam? Mabalin manen ti mapanag-duty di barangay hall. Ay, saan pa'y amabalin? Tanggadem pa'y met nga umuna ti operasyon mo Sakbay nga agtrabaho ka manen. Agtugtugawak lang di barangay hall. Sa anak nga agbagkat iti nadagsin. Agyan ka pa'y ijay balay iti sumagmamano nga aldaw. Sakbay amapan ka ijay barangay hall. At damat dagiti kakagawad ijay. Kumusta kayon, Kapitan? Ay, si kamagayam, nurse. Saan mo't gayaman na sakit ti injeksyon? Takrot kayo lang ngamin, Kapitan. Pag naan ti agas ti injeksyon, iso asaan arumbang akabutang. Nasaksakit pa'y gayam ti kagat ti kuton nga ampipit. Saan ko maamakadanon iti operasyon no sinigod yu, Kapitan? Naala ko malaang iti agas. Manipod ita. Saan ko nakabutang ti injeksyon? Rumbang laang, Kapitan. Saan nyo ko mga orayan amay dalit kayo? Sakbay nga umay kayo agpakita iti doktor. Nurse. Nagro na, no kaskada kayo ti nurse na singpet. Kaya naanos. Kuna ti doktor amabalinan ti agawid, nurse. Wen, nana. Isaganak ti imbaga ti doktor agatangan nyo nga agas na. Adda nga ta iti parmasya diti ospital ti agas nga impagatang ti doktor? Sige, nana, tadamagag. No adda, mabalin nyo agatangan dito iti agas na. Ay, urayak nga rod, nurse. Wen, nana. Sige. Mapan kong damagan ijay no adda, nana. Agyaman ak unay, nurse. Nagawid kayo mo't gaya manipon ospital, Maray. Wen, Maray. Ay, imbaglakit din, tawan dakas anapasamak kan ni Inteng. Ay, kunasaya at nukasta, Maray. Wen nga rod, Ay, nagdaramot gaya man ti bito ka na. Gaputa saan anasigod anaipan iti doktor. Kasanaw kat ilimliman na ka no kastangag sakit, Maray. Ngamin, ipilit mo kano mo ngamin nga ipan iti doktaw. Nakaumay ka mo dito balay, Maray. Ay, umay kayo man awisan. Umay kayo ijay balay, taad dabasit a pagsasangwan tayo, Maray. Nay, awan mo't agkasangay kada kayo, Maray. Anya ngay nga okasyon. Ay, intay la agpansit.
Agsasango tayo man amangan. Kaya't kailang nga awisen ka da Mari ko anang. Takadwaan da kami nga agyaman. Tanaimbagan ni Inteng. Ay katwan amaray. Sige, intayo nga rod, ijay balay. Ay, agyaman ang tiapo. Ta si bibiyagak pa'y lagayam. Kunaknukan ni busana kun idiadak iti ospital. Naimbag na iturid mo ti injeksyon ng kail. Kastaw na'y abutang mo iday. No nagtultuloy ka no anagdara ti bito ka na. Dakdakes ka no tinapasamak. Isumot lagayam po siyaw kay di nakita ka, Kapitan. Ket kas panagyaman ka. Inawis da kayo. Ta agluwalo tayo man. Kas panagyaman ko iti apaw. Ayun Kapitan. Rumbang agyaman tayo iti apaw. Ta nakarwar ka ni ospital. Ay kat mayatan tiriknam. Kat kalpasan ti luwalo. Adda taraon apagsasangwan tayo. Mala, ilugi tayo ti aglualaw. Kas panagyaman tayo iti apaw. Ay, Kapitan! Sana rumbang akabutang ti injection. No adda madi arikrik na, naskan ngagpakita ka adagos iti doktor. Tapno saan ako maro. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bintaw, ayan dagiti kaldain, awan damutan ijay kamarain. Inukarkara kita na, tapno makapanganda. Sapay kastoy mat, nagaango amin aruot. Awan pa'y makita berde ti katurturudan. Nasaya at met nga raw tapno mabsugda. Saan ko idan amapan iwayway? Isungar da sinapsapak idang imbulos antay tapno mabsugda. Isunala ang tamangan no adda maperdi amula. Kat adda agreklamo no kasyay. No adag reklamo, ibagayon tulatan na pasensya at nakabulos dagiti kaldeng antay. Ay wunan niya. Pasensyan ta nakabulos kunaktulaang ang kanakan. Kalding mon samad ka no tiin may nangan kadagiti masitas ka umaray. Nakita ti karuba. Ay namaray. Pasensyan ta nakabulos gayam. Pasensyan saan to na maulay. Sapay ginatgatang ko dagita ang masitas. Nanginapay ti pinanggatang ka kadagita. Ulitak nga ibagamaray, pasensyan ta nakabulos da. Kasta kadilatan, pasensya. Ipagod mo, tapno di na umay ibusan tinabatbati ang masetas kaw. Alawunin maray, di danto mga min ammo ti mabagbagaan dagita kaldaing. Awan nakam ti kaldaing, ngam ada nakam ti akin kaldaing. Ay, soron ka. Nakamisuot kamot dito'y tersena, Marikwanang. Idinto, tanakaisam ni Marito yang apimanaw. Apay kaday? Kasano, kat kinan ti kalding na dagiti masitas ka umaray. Uray ko ma, no saan aja ginatang ko itinangina. Anya ngay ti kunana, idi imbagam. Pasensya ka na, ta nakabulos. Nakabulos tasinsinan siguro ti pan nakaipagod na. Day tangarod ka, ti pakasurunak, maray. Ay nalakala, ang di mangibaga iti pasensya. Ay nga, kasanon nga dyan napir dyan.
nasabat ka dito'y dalan, Bentong. Sana kung adumano ni Jabalayo. Nay, apay ka day. Apay nga umay kay di balay. Umay ko kumaibaga, dagiti kaldingyo. Kinanda nga men, dagiti mula mi amanay. Ha? Ay, naglukon da kita kaldeng. Ay, pasensya kan Berta, nakabulos da. Ipagudyo ko ma. Tapno di da umay sublian dyan na bate. Uwin ka day, di kagdanag. Ipagod mi da, tapno di dan makabulaos. Ay rumbang laang amay pagod, taaduda. Ado ti madadaal, tagkukuyog da pa'y mga ron. Agasam ta upat ababakat, kan walaw nga urbon ti kaldeng. Makapasuran ti kaldeng da nanatuyang. Di da pa'y may pagod mo. Uray ka di sika, katada dinadaal da amulam. Wen kagawad. Ado ti kinanda amula mi amane. Inarab da dagiti bulong na. Mapiktaran ti panagbagas dagiti mula mi amane. Anya pa'y nga iti maapit ko no kasjay. Uray dagiti nagina masetas ko. Kinanti sinalbag akaldeng ni Marituyang. Masurunak, pasukatak kumakaut. Sapay idi imbagak kadakwa na pasensya ka no, tadakabulos da. Ay, inton kon kamatuntuki din dagiti pagod nga aso may. Damag ko adadakkel ka no, kadagiti aso yaw, naungat dapay ka naw. Ay, wen kagawad. Iso akanayon daan nakapagod, tanaungat da. Ay na. Ay, agsasangpot dagiti kalding anabnab sa ugkanakan. Iso amayat no nakabulos da niyan, tay. Agdamo dagiti umapal. Kunada nga ipagod ka naw. Apal dalang day ta. Tanagkukutong amin dagiti kalding da. Iso nga ikatkatawak lang. Ano dagreklamo? Ibagak jay imbagam. Pasensya ta nakabulos da. Kastamot lang ti ibagbagak no adamot agreklamo kanya kantay. Kumutong adagiti kalding no ipagod tayo manay. Sayang. No maipagod da ket kumutong dagiti babakot akaldeng. Kasanungay dagiti aggat-gatas nga urbunda no kumutong da. Winantay, kumutong damat tagkurang ti magatas da. Nasabat ko itay dya akin mula iti manedi talaod. Ado kanu ti kinanti kalding amula da amanay. Asino ti akin kalding ay? Edi kanu damo, nakita da akaldeng da Marituyang. Imbagada kanu kan ni Marituyang, ang pasensyan, tanakabulos, kuna nakanumat. Ikit imbagada ko mga ipagod manin Imbagada kanu. Ang kunamot ni Marituyang nga amangan kanu no saan ajay kalding da. Apay nga ibaga na asaan no isudala ang matibulos ti kalding na. Ay, masurun nga ruden ni Matilda. Taado kanun ti kinanti kalding amula da. Ay, no siyak nga tamot ti kanun dati mula na akot agungetak a talaga. Ay, ura asino akit masurong no maperde ti mula da. Ay, bagta nagkita ta, Barok. Aday bagakken ka. Anya ka di day ta, kapitan. Ibagayo latan, tanakasagana ka kanayo na dumngag. Nasaya at may tadumngag ka. Ibagayo nga rudin tanay, nakasagana. Ay, dagiti kalding ni Antim Atuyang kanyang mo abadaw. Ipagod mo ida. Nakapagod na may. Hanggang pasensya no nakabulos da gayam. Eh, kitain nyo atan Kasi dagiti maperde ti mula na. Wagin kapitan, kita dagiti kalding may. Wala, saan la kitain? Ipagod mo. Ay, nakasaum ka de, jay kaanakan ni Pari Badong. Ay, wundong haw. Awan parikot tayo bagak nga ipagod da. Wun, kuna namit. Nasaya at matnukas ta. Tadi kaasi da Matilda. Kakaasi da anagmula. Ang kaldingkit din ti mangapit. Ay, una. Ay, nusak ti maperde ti mula na. Ay, pakamatak iti asaw. Tapno agnakam ti akin kaldeng. Anya, pakamatam iti aso. Ay, saan mo't anasaya at day ta arason mo inteng. Na, Inton makagat ti kaldeng, ay madangran mo't ibaga nga rod ka dakwada nga ipagod da. Kat di da pailay pagod.
Apay urayan da pala nga aso ti mga baw. Maray, gumatangak man iti asain. Nagbit ang maibos ti asain. Takanayon alaukan ni Bentong iti asin ti inuman dagiti kaldaing. Isuan na lukmag dagiti kalding yaw at naasikaso kayo mag. Ayun na, nangina ti kalding no ilakaw. Imbag ti kalding ta saan akas lababoy agatangan ti feeds akanan na. Huwag nga agpayson niya. Nangida ti feed sa kanan ti baboy. Dakkel ti puunan ti agbabaw. Iso akay kayat mi ti kalding at tarakneng ta saanan agatangan ti root nga ipakan. Huwag na. Mabit laang ta. Alaang ti asin agat katangam. Antoy. Ay, agyaman akmaray. Ina nga rudan. Nana, pimanawon. Oy, bayadan pa'y day taasin amaray. Ilistam ton maray, tawan pa'y kwartak ita. Nagalasan. Pimanaw latan. Nagalasan ti style na. Maray, ikanak man iti mantika ken bugoong. Di mo ko na nga utangan mat maray. Ay unay daytan. Imbagak aya nga utangag. Ay, kunak ano, kaslakan di marituyang itay. Pimanaw adi na binayadan ti inala na ngasain. Ay, uray siya. Iramraman nakmatan. Ay, pasensyakan maray. Si kamutin tinang ipapasak iti rurog kaw. Tapi manaw mat ngaminan ni marituyang. Ay, sorry maray. Ikanak nga ruden Tainak pa'y agluto. Mabitlaan. Ito bugoong. Mantika. Atoy. Ay, pasensyakan itay. Nujak nalapdan nga ingato ti bosis kaw. Maray. Adumanan ti kalding ijay kamanyan. Ay, sapay nakabulos dagiti aso. Ay, bugawak man dagiti kalding. Shoo! Panaw! Shoo! Delikadon. Kinamat dagiti aso dagiti kalding. Ay, shoo! Shoo! Ay, nakasano da ito yan. Inkuri magmagdan dagiti urbon. Pati dagiti babakit a kalding. Kinagat-kagat damatay. Apa yan dagiti kaldaing? Dara-dara kan ado ti suga da. Agpilpilay kan agkukurot pa'y kidin dagiti urbaon. Antay, Ay, asin iti kasasarita yaw? saan ang mabalin da ito'y? Bayadan da iti nangina tinarami da iti kaldaing. Ngay, nanano dagiti kalding, antay? Umay ka dito'y bintong tapno makitam. Ay, imbag no makalasat dagiti urbaon. Agkukurot ka nagpilpilay da. Maray, imay ka din ni Marituyang ditoy. Awan mo't maray. Apay ka day. Adda ngamin nakakita kinaamat dagiti aso dagiti kalding na. Di nakadiida impagod. Ang mga no imbolos namanin Ay, nalabit. Taapay akinamat dagiti aso. Masuron siguro ti akin mula iti pinirdida. Isu nga ipakamat nan kadagiti aso da. Ay, di pa'y lang at madidigra ni Marituyang. No kinamat dagiti aso dagiti kalding da. Apa yan, antay? Anya tinapasama ka dagiti kalding? Ay, sayang dagiti kaldaing, pati dagiti urbaon. Ay, masapul ngayuman ko kini kapitan da itaw. Sino nga iti atapan nyo ang rami diti kastoy ka dagiti kalding, antay? Dagiti aso lakit din ni Matilda. Ang mga nunapan dagiti kalding iti kamanyan na. Impakamat na lakit di kadagiti aso na dagiti kaldaing. Nagalasan no kastang agpaisaw, antay. Mala, ingkay yumanan kini kapitan tinapasamak. Laki di naglalaingan na ngay day Matilda. Apay anak karok pangat ka sumungad dito barangay Hulmaray. Ha, ireklamok ni Matilda, kapitan. Pinakamatan na iti asaw dagiti kalding kaw. Ay agsubli ka inton malam tapaayabak ni Matilda. Agsango kayaw. Lakit di kapitan. Saan laang ati kalding ko ti kaasay. Pati siya ang akin kalding. Naa.
Ang mga numabagtitak no dama di mapasamak kadagiti kalding ka. Na, ala. Magibaunak iti tanaw, mapan mangibaga ka ni Matilda. Sana balay. At dadagiti ibaon ka. Ay, agyaman na, Kapitan. In may inreklamo ni Marito yang ti kalding na. Idinto ta oray so katadamat basol na, Kapitan. Ay, mayat no pagsanggun tayo tap no mangigan tayo ti rason da adwa. Ay, sabagay sang kay baga ni Marito yang apasinsya ta nakabulos ka no tidingwin da. Ay, no maminsan lang nga rason da ita, maawatan. Agam no kanayon, ay, saan nakapapapatay. Wala. Idin may kinanti kalding na nagiti masitas ka. Day tamanin timbaga ni Marito yang. Ay, pasinsya ta nakabulos kunada. Kas lang ron nagbalin na pagsasauna da ita. Pasensya, da kabulos. Kung kuna na. Oh, Inteng. Apay nga agdardaras ka amangal daw. Ay, da ngamin risutan mi aparikot iji barangay hall. Risuten apariko. Anya may dayjay. May nagreklamo ni Marituyang ta kinagat dagiti aso ni Matilda dagiti kalding na. Ay, adumet ngamin ti mangibagbaga nga agdadael kano dagiti kalding da. Isungaron nga agsango da. Imbestigarak ida no anya tinapasamak. Makita ita no asino tinakabasol. Makitan to no anya ti rason ni Matilda. No apay akinamat dagiti aso na ti kalding ni Marituyang. Ita, tada kayon adwa dito'y barangay hall. Anya tinapasamak. Bayadan na dagiti kalding kaw, ta pinakamatan na iti asaw. Apay, balang aya dagiti kalday. Tapno paano pa si ka, Matilda? Kastoy na ay, Kapitan. Namin ado nga imbagami nga ipagod na. Ngam pasinsya ka no, ta nakabulos laeng ti kalding da. Agpay sumat anak kabulos laeng dagiti kalding may. No kasta tirason mo, pasinsya mat ta nakabulos laeng mat dagiti aso may. Ulitag, pasinsya ta nakabulos da. Anya, kasjay laktan? Pasensya. No saan ngay may dagiti kalding iti masakupan may, saan kumaakinamat dagiti nakabulos nga aso may. Apay nga men, adi mo ipagawd. Namin ano nga imbagam nga ipagod dati kalding da, Matilda. Diyak mabilang ano namin anon, Kapitan. Ay. Natangken mat ti ulo na. Di na mat impagod. Saan ka di nga da ordinansa tayaw? Ano ado ti mulmula? Kat ipagod dagiti dingwan. Marituya. Kumusta nga yan, tay? Anya ti resulta ti panagsango yung barangay hall? Siyak pa'y tinagreklamo, ngam siyak tinabainan. Ha? Adda ordinansa, ngam apay kano ajak tinungpal. Imbag ano makarecover pa dagiti urbon nantay. Agkukurot damat tayo, kaya nagpilpilay dagiti daduma. Ipagod tayo ita nantay. Ang mga no dakdakas pa iti mapasama kadakwada. Di pa ikat sayang dagiti kaldeng. Agungat to ni Uncle Badong inton sumangpay. Wan nga raw kaanakan. Ay na toyang. Ipagod yung amin dagiti kalding nyo. Tapno awan to ti agbalin aparikot nyo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagtingan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng.
Oh, Maribanang, adtoy, padigwan ka iti adubong baboy. Naa, agpadigo ka manan. Apay, adda ka di kwartam nga igat-gatang mo? Ay, katwon ala awato mong, idisok dito'y lamisaan mo. Ay, saan ko nga awaten day ta? Na, apay nga'y maray, tunggal padigwan ka, di mo awatan. Kaano agkakaimas mo tipadpadigukan ka, naimas pa'y tiluto. Ingka itad ka ni Marikwanang, bareng awaten na day ta. Angam siyak, ay jakla kayat. Kan may sa, ado ti sidamay, napumpuno ti ref may. No kasta, di mo kayak dayta ipadigukan ka. Ingka itad ka ni Marikwanang. Si ka nga road ti pangtedak, tain naktumula padigwan ni Marikwanang. Ala nga rod, ingka ibukbok ijay panganan ti aso ni Inteng, ta sigurado, maayatan jay aso. Ha? Paggugusto jay aso ni Inteng, dagiti ipadpadigom. Naa, ay una yun. Ala, ina nga rodin. Alaak mo laang day ta ipadigok kumakan ka. Ta ipakan mo lagayam di ta aso yaw. Apay day ta nakamaloko ngay labas-labas mao ading tuyang. Nakita kita ya limabas ka dito'y paraangan ko nga igam mo day ta amalukaw. Sa ita, ilabas mo manan. Ha? Ay, ay, adda kagayam di tama ng ana, kunak no awan ka. Anya ayat tilinaon day ta malukong mau. Ay ikwa. Sige, si kanti pang tedak day to'y adubo nga ipadigok kumakin ni Maribanang, manang. Day, apay nga itad mo kanyak. Kat ipadigom nga rod ni Banang. Di na nga rod kayat manang, tanauma ka nun iti karnay, iso nga itid ko lakeng kan. Ipakan na ka no iti aso da, no ipilit ko nga itid. Ipakan nala iti asaw? Ay una yan. Wan nga road manang ana, malasikan ti pang tedak. Adtaw Ay ket pagyamanak ading tuyang. Ay bendisyon day ta. Apay ket din ajak awaten nga ay. Addanton sida intun madamdama. Day, sapay nagadaw. Sige manang, tainak mo't padigwan ni Marikwanang. Ay na, agyamanak tuyang. Apay nga binakaguram ni Marituyang maray. Ay, nalastog nga men. Kunamlan nagado ti kwartada. Pasikat. Apay aya. Agasem, kanayon nakapadigwan iti agkakaimas asidaan. Ang ipakpakan ko la iti aso ni Inteng. Ha? Saan mo't amasayang? Takanan mo't di aso? Ay, wain. Ngam, maday ti kasta nga aramid mo, Maribanang. Makapasair mo ti kasta Kasta nga rod ti kayat ko. Tay masaer ni Marituyang alastog. Apal mo la day taken kwa na, Maray. Ha? Ay, saan ko nga apalan? Ang masurunak laang. Agasem, kunamlan ado ti kwartada. Sapay pasig akabarbaro dagiti kawis na. Agraman tsinelas na. Ikaw na, tada nga rod kwartada. Tanagagat damat nga agmula. Iso nga adda apitan da nga ilakaw. Di siyempre, agpabarumot Lastog kit di Ay na, Maribanang, ikatam taapal mo ka ni Marituyang. Ay, saan na nasaya at dayta? No agpabaruman iti kawus na, ay ka nasaya at Saan na balay? Tanagbamban no gandamot ti inggatang na. Basta, kasuron ko. Aginggat ka ano dayta, aguram ken kwa na. Di uray aginggat panong palan. Maray, babakit tayon. Katrumbang aditay agaapa.
agkakapya tayo day. Taday ta, ti kayat ti Diyos. Oh, si Mana Santa manan, maray. Ipalagip na ti ayat ti Diyos kadatayaw. Nga raw, nasken nga agiinayat tayaw. Saan kat nga agpipin na sakit. Gets mo, maray? Nagimasan da ito yung padigom tatabadaw. Apag isaw, awan sida kita. Tatabadaw, kasla nakasaysaya at kayo itakinina na tuyang Gapo ta dandanay ti Semana Santa, kuaraw. Day tatira sound, no apay anasaya at kaita. Wine. Tapay, Siyempre, pan nakalagip manay, hindi pa nagrigrigat ni Apo Hisaos. Iswarumbang nga nasingpot tayo at tao. Nga uray italaang mo't Semana Santa. kahit kasan ngay numalpas ti Semana Santa, di agsublin tinagalas nga ugalang. Ay kitwid ah. Ha? Hangam no ita. Agbalinak pa ilang nga nasayaat. Ngaminton malpas ti Semana Santa, mabalhin maday. Anya ti mabalin manay? Ti agkontrabida iti biyag ni inting nga anghel mo ah. Ay, madi tataba daw. Agbalbaliw tayaw. Di tayo mang pasakit itipada tayo ataaw. Agbalin tayo anasaya at itipada tayo ataaw. Taday tati kay papananday ito Semana Santa. Kaipapanan. Sikatinag ko na at Semana Santa kat panang lagi piti panagrigrigat ni Apo Hisaos. Ay kitwid mo ta. Iswarumbang nga nasayaat tayo ita. Saan lang nga ita no di kat uray inton bigat, kan 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 inton bigat. Nagado ka nga inton bigat daytan. Kaya't nasa wine, iti agnanayaw. Ket kontrabida nga rod iti biyag ni parinteng, di agarami dak iti kalukwan para kingkuana. Mistik nga raw tataba daw. Dahito yung Semana Santa, kat panang lagay iti panagrigrigat ni Apo Hisaos. Kat amom dayta. Win mate, amo ka. Ngam di mo mat amo ti ipasimudag na. Nga niya, Ti panagrigrigat ni Apo Hisaos, kat ayat ti ipasimudag na. ayat. Wain tataba daw. Ayat ti Diyos kadatayaw. John 3:16. Amom ka di dayta? Anya ka di daytaya. Kunana, gapaw iti kastaunay a panagayat ti Diyos iti lubaw, inted na ti bugbugtaw nga anak na, tapno ti siya sino man amamati kenkwana, saan amatay, no di ket agbyag nga agnanayaw. Ha? Ay, yak maawatan. Isu dayta ti panagrigrigat ni Apo Hisaos, nailan sa J. Kraus, isu tinangikaro iti basbasol tayo at tao. Kitwin mate, amo ka. Amom madlagayam, nga maapay nga rod asubag ka. Ha? Bidot jay kunam, nga itala nga Semana Santa ti panagbalin mo anasayaat. No di kahit, agbalin ka kumaan nasayaat iti agnanayaw, tataba daw. Iti kasta, at da sirbi ti panagrigrigat ni Apo Jesus anailan sa J. Kraus, tapno subutin na ti basbasol tayaw. Ay, kasta ka day. Buena, agbalin tayo anasayaat iti pada tayo ataaw, tata. Tapno maragsakan ti Diyos kada tayaw. Nagbayag ka ijay balay ni Kwarog badong. Wine, nga main, ataw, tinagsaritaan may papan ka ni Apo Hisaos. Ha? Ada magayam amuna, may papan ka ni Apo Hisaos. Kasta. Kit husto, ti kunana. Arumbang lang, agbalin tayo anasayat, itipada tayo atao. Saan lang nga ita Semana Santa? No di kat iti agnanayaw. Katun iso nga agbalintaan na sayaat badong. Uray ko sila panak ni Maribanang, iso maklata. Win saan ka na makiapapa? Uray sika, saan ka muten ang makiapapa? Agbalin kan a good boy badong, tapno natalina ay tibiyagta. Ay, agawaam, marikwanang. Inta makimisan, may mayat no masapata, taagtugaw ta iti sangaw. Ay, wan.
Mangrika paklabi ete. Yahaw! Intayaw! Oh, adan ni Marituyang. Na, apay nga adda ditoy. Kat kasuron ko na ita at tao. Agkukuyog tayo ama pa ni simbaan. Intayon makimisa dita simbaan tayaw dito'y barangay. Ta umay manan tay padi anataer. Uray umunakan, Marituyang. Maudi kami ka ni Marikuanang. Agkukuyog tayo ah. Sige nga, Rod. Tamangrika pa kon, kauntayaw. Ay, at nakakabay lang dito yung arti simbahan, antay. Kunak man no nakastrikan. Ay, saan pa'y? Pinaunak da Marikuanang kan Marituyang. Tadyak kayat akagiddan da dya atuyang alas daw. Nakikiddan kit din kada kami. Lagit din antay, intan, umunagtan. Sige, intangarudan. Ading banang, agawid ka din. Agmay-maysa ka day. Ay, wen, manang ana. Mala, agidantan ah. Sige man nga raw, manang. Apay, di mo kadwa dagiti kukumaram. Limikli ka kadakwada. Adalakit di saksakitan tinakamaw iso akasta. Apay, di mo naawatan tay sermon ni Apo Paday. Nga iwaksi tayo ti sakit tinakam. Kat agari ko mati ayat iti kaunggan tayaw. Ha? Naragragsak ka no iwaksim ti sakit tinakamaw, banang. Agpakada kami, Padre Guapo. Agpakada kami, Padre Guapaw. Sige lang kakabsat. Ken awagan daklatan iti Padre Juan. Sana Padre Guapo. Ay, guwapo ka mga min padray. Sayang tanagpadi ka mo taon. Ay? Sayang ti kinataer ma. Wada ko maanak mo. Di tumawid mo at iti kinataer mo. Daytoy ti calling ko, iti daytoy abiyag kakabsat. Ti agbalin apadi. Ti agserbi iti apo. Kasta ka day padray. Ngam saan mo ka di amabalay nga ibabaway? Ha? Kabsat, kunak manen. Daytoy ti akam ko dito'y daga. Ti agserbi iti apo. Kahit mabalin mo mo ti agserbi iti apaw. Nga oray saan ka paday? Husto ka. Ngam awan mabalin ko. Daytoy timpa iti apo nga akam ko dito'y abiyag. Ay, wan matkit di apadray. Kunami mo laday ta. Saan na seryoso, padray? Ay, kat, Padre. Kidawon may nga umay kayon tumanan mangmisa dito'y barangay may. When kabsat, umayak iti sumaruno nga schedule ko dito'y barangay yo. Kan isakbay nga agpaili ka, Padre. Awisin da kay jibalay kaw. Ta mangal daw tayo pa ijay. Ilutwan da kay tinaimas asidaan. Agyaman na, kabsat. Taba daw, inta ka no iti balay ni kagawad ko anang. Tada ijay ni Padre Juan. Ken adamot ijay ni Nana Tuyang. Anya nga tar aramiden ni Padre Juan iji balay ni Marikuanan. Inawis da ijay Ta ijay amangal daw sakbay ngagpailay. Apay makipanganta mo ti jay. Ay katun Nagluto da kagawad ko anang iti adaw. Iso ako nga umay kayaban. Tagsasango tayo kada Padre Juan amangan. Ay kitwin nagmayatan. Inta nga roda, intata. Tagur-uray tan. Intad, banang. Bit-bitam matan, day tamay sa kasirula naglaon iti pinakbat. Kat bit-bitak mat day to'y may sa naglaon iti panset. Ay, wen, manang ana. Kat makikapya ka kanito yang. Tamaday no addaguram iti padam a tao, banang. Wen, manang. Mala, inta nga rudan. Nalabit a nakaluto matanda tuyang kan kagawad kwanang. Agadala, sakbay man nga rod nga intay sangwan ti taraon. Intay man pa'y
pagkapyaen da kabsat banang kan kabsat toyang. Awan mo ti sakit tinakam ko ka maribanang. No pa'y kasta, agkidawak iti pamakawan, marituyang. Aklunag, adda ngamin apal ko ka. Takanayon kayo nga agswerte iti apit yo kan ni badong mo. Iso ang makagatang ka iti baro akawis mo. Kan kanayon anaimas ti sidayo. Napakawan kan maray. Katsapay kuma, tasaan kan alumiklik kanya. Ay, saanen, marituyang. Agkapyatan, maribanang. Ay, marituyang. Ay na, agyaman nakta pinakawan nak. Agari ko mati ayat kada tayo. Tano adda ayat, addamet nga rod makuna akapya. Ket no adda kapya, natalinaay ti panaglalangan, ket ragsak ti ipaay na. Ay, wen, padre, maawatak. Wan padray, agyaman kami iti dayta apalagip yu kada kamay. Ay kaala pagsasangwan tayo, ti naisagana at araon tayo. Kat ikararag ni Padray dagiti taraon. Ala, wen, agyaman kan agkid daw tayo iti pamindisyon ti Diyos. Ay na, agyaman nakta imay kamaray. Umay ka, tagkapita. Nagluto ak iti kanan a pagsangwanta. Ay na, ay, nagimasen maray. Agyaman ak maria, tanaragsak ka itan a makisarsarita kanya. Wen maray, tanakaamiri sa kon. Ay wundayam, adtoy maray, isagot ko ken ka. Na, ay, adnya daytoy adda ditoy paper bag maray. Ay, kita amaray. Ha! Ay na, nagpintasen a duster, maray. Sabong-sabungan, kat nagmayat ti kolor na. Isagot ko ken kaday tamaray, tasaan ko abagay. Samo itad kanyak. Kita umot ang amin, saan ka di asika ti pakaibagayan day tadastar. Ha! Napinpintas ka ngumsyak maray. Iso asika ti pakaibagayan day taadastar. Ad-addan apumudaw ka maray. Ay, kasta ka di maray. Ibagbagam ka day, anapimpintasak ngamsika. Wan maray, day tatipod now. Ay, si kakit di mo't marituyang. Ay, kat agyamanak dito insagot mo adaster, Awan anyaman na maray. Kat agtultuloy kumati pa nagkapyata. Tapno naragsakta. Ay, wen maray, agtultulo yan ti panagkapyata. Tapnaw naragsakta. Ala, nanabanang ken nanatoyang. Agtultuloy kumati kapya kada kayo. Tapno naragsaklat na ti panaglangan nyo. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, amarang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects June Rev. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon agyaman kamay iting kay panagdengan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Amukaw no apay adya kun makitkita ni Kwarog dito'y kabildatan maray. Apay ka day. Sapay agkatawa kay tinakapigpigsa. Nagalasakit kita, anday talangam.
Makit-kita pa yun day tangalang-alam. Naa, si kamot mare. Jay pa'y mo't ngalangalak tinapansin mo. Amaw, ado ka nung amin ti sinikugan na. Anya? Wen maray, iso ati marayan tadinan kabailan at takdiran amin dagiti sinikugan na. Ay, na yan ti kasta. Kasano pa'y ngay ang masuportaran na dagiti pinutot na no kasta. Iso nga raw dapi manaw dito'y kabildatan. Ay, anyan ti kasta. Isu matlagayam adya kon makitkita dito ili tayaw. Tagayam, adda inaramid na amaday. Nanabanang, pudno ka diti mangmangag mi asayang gusang? Anya ka di dayta, Merle. Ado ka numat ti sinikugan ni Kwarog, iso nga awanin dito ili tayo. Ay, asino tinaggapuan dayta adamag? Ay, kat ni nana to yung nanabanang. Ay, agar aramid manen dayjay amari tuyang iti istorya. Apay, saan ka di apod no, nana? Ay, saan, Merle? Napanlaang nagbakasyon ni Kwarog ijay syudad. Iso nga awan dito'y lugar tayo. Ay, talagamot ni Kwarog mare kwanang. Apay ka day. Ado adagos ti putot na. Sapay naggigidan. Anya? Wen maray, amum kaday. No apay asaan tayo amakitkita dito'y kabildatan. Ay, saan maray? Apay? Kano nagado ti sinikugan na. Uray kitaem. Adon to ti makita ta amasikog dito'y kabildatan inton dumakulon ti tiyanda. Day tama na ti ibagbagamaon. Ay, di ka agsasao iti kasta maray. Nasingpet ken nanakam ni Kwarog. Di na maaramid dayta. Naa. Isakit mo ni Kwarog maray. Amangan mat no may saka kadagiti nobya na. Amangan mat no nagtinotop kayo. Ngamain, agpada kayo akasla awanan tinamnaman na ang makasawa kan makiasawa. Ay, dayta ti paglay nga ambarituyang. Ti agsasao iti anya lalitan. Mala, agawid kan. Di ka kasapulan ditoy. Shoo! Pumanaw kan ditoy. Shoo! Na, na yan day tamare. Kasla mo lamanukin na bugbugawaw. No di mo kaya ti show. Sa laki nga rudan. Sa laki! Agawid kan! Sa laki! Naa. Ay, una yan dayjay amari tuyang. Tila aramiden na. Apay banang. Ay na, kat no ibagbaga na anapan naglembang ni Kwarog, gaputa ado kano ti sinikugan na dito barangay kabildatan. Ay, nalabos mo day ta bakbakatan. Danda niya kabibawon jay subil na tika kay istorya na. Di pa'y lagpanuno may. Ay, win nga rod Kaasimot ni Kwarog. Mayat ti panagbakasyon na ijay syudad. Angam di na amaw, ama istorya gaya man dito. Aywan nga rin. Ay, agure ka. Baga akto man da jay amarituyang. Saan arumbang da jay nga aramidin Sardingan man day nga aramid mo to yan. Nagalas. Apay, anyaman ang ti problema ba daw? Apay ngayon kay warwaragawag, nga adaw ti sinukugan ni Kwarag. Kay pudno mo, Tanya ko matibidensya ngay. ti papanaw na dito'y lugar tayo. Advance mo una dito panunot mo. Awalang dito'y lugar tayo, kasta kay dainting kay magbaga. Kontrabida ka man ako nakaw. Eh. Dita ka man langaw. Ay, marituyang. Baliwang mambasit ti aramid mo. Anya ka di ti rumbang abaliwa, kapitan. Di mo dadailin di Kwarog. Napan nagbakasyon ija syudad. Iso di mo sang kaibaga nga ado ti sinikugan na ditay. Kasta? Kaado mo nga minti masikog dito'y ili tayo, kapitan. Ewan nga ada asawa da. Ni pa'y Kwarog mo ti imbagam. Ay sige, kapitan. Sana balay, jakon ulitan pa'y. Ay, rumbang lang. Tano di mo isardeng day nga aramid mo.
si kanto ti agbalin ang nakakaasin. Kat, nakasaritam ka din ni Marituyang. Ewan, marurudak. Hindi ka sarsaritak, tagkat katawa ki din. Ay, una yan ti kasta. Talagang awan manaknakam da jay ako marem. Nagalas ti aramid na. Ay, jakman ammo iti dayjay ako, Marek. Ay, mapanak man kit di ijay tersena ni Marikwanag. Anyat aramidem ijay aya. Itulod ko laang daytoy order na asabon. Kanya aya asabon dayta. Pangpapudaw, intay. Dayta tigat gatangan nyo. Isumot lang nga awan ti pagbaliwan nyo. Ay, kontrabida kamot akanayon, intay. Mbala. Ingkan. Tapno awan istorbo inton maturo ka. Adto yan, jay order mo asabon, Maray. Ay, adan, Maray. Ay, excited aklaunay. Ay, adan kat ipasigurado kan ka. Effective da ito'y. Uray kita Wan nga rod, Maray. Makita nga rod di tarupam kat naglow ka adagaws. Wen Maray. Tapno blooming tamat uray baketan. Nako namon, Maray. Saan aga po tabaketan kat baybayan tan ti bagbagita. Nay, kaslapim mo daw ka, Maray. Kasta ka day, Maray. Apay, umapal ka. Sa anak nga umapal. Talaga asim mabali ti kulay ti rupam. Ay ka, nasaya at ano kasta, Maray? Sa bali at talaga ti adakwarog na anya. Pumudaw. Anya akwaro ka sasawumaw. Kano adda nang ibaga kanya. Adwa kayo kanaw. Pasikreto kayo kanong agsabsabat ijay hotel. Ibag ka, asino tinang ibaga iti dayta. Ibaga am tagsasango tayo. Ay ko ay awan. Basta. No maamuak asika ti agparparnoay iti istorya. Agsaga nakakanyak Marituyan. Nay, masikog ka magaya, Merlay. Kat, anya kumangay na natoyang. Saanan anakaskas daaw dayta, gaputad damat asawa. Ay, katawa mga minimbaga ka, customer like. Sa bali mga min day tangirasim na natuyang. Madamdama at daman gayam sasawin yun. Ay na, di kagsawi ti customer like. Tawan mo't imbaga ka sa balay. Siguraduin nyo lang ang nanatoyang. Tano siyak ti mapan nyo istoryaan. Di yu ammo ti kabailak ng aramidan. Ay, unay kantoyang. Saslad na kurkurang mo. Tapagsawan na keden iti kasta si kabadong. Kasanaw, agkat katawa kalatamot tayo, ngawan ti kapgapuna. Ay nabadong, kunak mga main. Adan turumwar nga ebidensya, nga adaw tinasikugan ni Kwaraw. Anya ko matibidin siya ngay. Kita man ni Merlay, dakalan ti tiyan na. Di mo ibagaan ni Kwarog ti ama jisikog na. Kita damit ti asawa na. Anyat amo tayo ngay. No inlimlimod dakin ni Kwarog ti aramid da. Ay tuyang di ka agsasaoy ti awan kinapudno na. Maisag makalaang gapo iti daytangar aramidan. Ay na, agwarwarasan ti damag, ani Kwarog ti ama ti sikog ni Merlay. Ay, uray ti damag nga rod, nga ada ka no relasyon mi ka ni Kwarog, adon ti makamaw. Ay, anyan ti kasta. May salaang ti ammok ang naggapuan day ta adamag. Ni Marituyang. Ay na, kasaom, Mare. Tanay, nadadaalan ti imahim dito lugar tayo. Uwan nga rod, Maray. Bakit asumayot kung kunada pa yan kanya? Una yan. Sana bale, Mare. Gaputan nalinis mo ti konsensya. Nanatoyang, apay,
Inis istoryayo gayam ani kwarog ti amatoy sikog ko? Ha? Apay anagis istorya kayo? Kat awan mo't pamanagnak yo? Ay kwa, Merle, balasang ko. Tapno amuyo na natoyang. Ni tatabadong ti amatoy sikog ko. Anya, wan na natoyang. Kat pasensya kayo na. Nuliniputan kayo. Ay ayatan mi kinitatabadong ti tunggal maysa. Iso akastoy. Nagsikugak adi na oras. Ay san! Sana pudno dayta! Sana makaputot ni badungkaw, gaputalakayan! Ay na toyang, makaputot. Makitkita nakngarod itan amasikog. Ha! Agsaga na kayo kanyak nupod numan day tamerlay. Agsaga na kayaw! Well, pasensya kayo na toyang. Saan mi ngamin analapdan tinagayat ititunggal maysa? Ireklamok dabadong kan merlay, Kapitan. Ay, apay maray. Kasanaw kat adagayam relasyon dadwa. Patpatsyip. Mamati ka mahit kayat ni Merlin ni Paribadong kenulak-lakayanin. Ay na, Kapitan. Kano ni Merli amesmaw tinangibaga ni Badong ti amati sikog na? Ha! Ay, pagsasaritaan nyo na imbag na ita, kapabay no agwaras dito kabildatan. Ireklamok ni Nana Toyang nanakwanang. Apay, balasang ka. Kasano mga min, iwarwaras na anikwarog ti amatoy sikog ko. Dandani nagapa kami pa yan kinilakay ko gapo iti dayta. Ay nagalas at talaga ti aramid dayjay abakot. Ha, alay, nasaya at ano agreklamo ka. Tama pa anak mo't inton aldaw ti panagtutungtong. Tag sa uak manmal. Apay, anya kadimot ti inaramid na kada kayo na nakwanang. Kasanaw, sang kaibaga na nga adda ka no relasyon may kanikwaraw. Kaut, ilamlamang ko laang ka no ni kwaraw. Buisit ka ba taong manglilipot ka? Ha? Hanya ka diti pagkaskasta. Ha? At damot gayam relasyon nyo iti day ti amerlay, kat tidakas na masikog pa yan! Anya? Naatagkatawa ka pa lang? Naragsak ka kaday? Taliniputan na? Ha? Ha? Ay, nagana sa inyo at naputot ko kin ni Merlay. Kaslak na nga bak iti luto. Nukasta ko ma, tuyang. Na, Apay, asino tinangibagay ti kastaking kaya? ni Merle amismaw! Ay na, tuyang. Ang mga noimbaga na lang dayta gapo iti rurod na king ka. Iwarwaras munto mangamin anikwarog ti amati sikog na. Anya, nukasta, sana po na. Sana. Anya, sapay nagreklamo akpayon ijay barangay haul. Ay kat sigurado at si katimabainan na. Nagararamid ka lang iti pakaibabay na. Anya, Kada tayo amin nandito barangay hall. Rugyan tayo ti agsasarita. Marito yan. Anya kaditiga po na ngayon reklamo ni Merlay. ay kwa, ay awan gayam, Kapitan. Anya? Awan gayam, Kapitan. Ay, unay batin. Nagreklamo ka sa ita. Awan gayam. Ay, si ka ngay Merlay. Anya kaditi mo abaso mo ka ni Maritoyang. Kwa, Kapitan. No pa kabasulak man, ti panangibagak ani tatabadong ti amati sikog ko, ay kat pasensya kayon Marurudak lang amin. Gaputa inwarwaras ni Nana Toyang, ani kwarog kano ti amati sikog ko. Iso adandani kami nagapay idikin nila kay ko. Nayunak ti imbaga ni Merlay, Kapitan. Oray siyak, nasakit tinakam ko kan ni Marituyang. Gapot ay inis istorya na matlaang nga da relasyon may kanikwarog kat ilamlamang ko ni kwarog. Ay kwa marikwanang, Merlay balasang kaw. Pakawanan da kuma, ikarik, jakon ululitan ti inaramid kaw. Ay, Wala na Toyang, napakawan kan. Basta diyo kuman ululitan, ha? tapno mapakawan ka, kan tapno agnakam kan.
Sagay saem akasarita dagiti umili iti kabildatan. Taing ka ipalawag asaan apod no dagiti inwarwaras mo asayang gusang. Anya? Ala, ano sa marito yan? Hindi pa nga men, bagbagaan ka. Awan mat ngayon pulos denggem. Iso nga ita. Rugya mong ti ag house to house. Taing ka agpalawag. Kadag iti nang ichis-chismisam iti saan apod no adamag. Ay na! Ay, apakawanan na ka din, amare kwanang. Ay, jak ka ba lang di makisarita iti amin na residente di tawi. Mga nuabutin na ti manuabulan. Ay ano sa mun marituyang. In-enjoy ta inin-enjoy mo matinangi chis-chismes kada kamay. Ay na tuyang. Saan ngamin analaka ti agar aramid iti istorya? Ngamin, mabalin asikamot laang tinakababain iti udi na. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Domingo ita, ang adasamot papanam, ay umay sa kanumot jay padi amang misa ita ditoy. Ay, Domingo aya. Nalipatak pa yun ti aldaw. Apay nga main. Saan nagpatit ti kampana ti simbaan? Na, awan sa nga agpayso tinagpatit. Ay kunak ano saan ko lang anang idi nakaturog ak. Ay awan nga taaya ti para patit iti kampana. Iso saan nagunay. Masapul amaamwam, no apay asaan nagpatit ti kampana. Ay mapanak man iti simbaan. Amwak no masakit ti para patit. Naimbag abigat yo, Kapitan. Ay kastamot basang. Ay, saan aya nalabasam ti simbaan iti dalan mo nga imay ditay? Wen, Kapitan. Apay ka din ulim mabasak ijay. Apay awan ijaje kampaniro? Saan ko nakita ti kampanero, Kapitan? Agraman ja kampana. Apay kumapat ti kampana kahit awan basang. Ay, nadagsan kun kadaanan da di akampana. Basta awan tinakitak anakabitin a kampana. Ijay sigod anakaibitinan na, Kapitan. Adamot idikalman anakitak. Hangam ita, awanan. Ay, agpaso ti ibagbagam. Apay kasta tila nga mangkay. Nagalas ita ti tsuram. Ay, di kadaanan adakkel akampana iti simbahan. Ay, mapukpukaw. Ha? Ay. Apay ko mamapukpukaw ang kail. Kat na nagdakkel day di akampana. Tay di pa'y lapanawon ka no ti Kastila day di akampana. Ay, adalaki di nangala. Gambang day di akampana. Anuon da ngay ti kampana. Kat saan mo ta simbahan ti balayda. Ay, adalaki di nangala. No nangina day di tagambang. Mabalin arunawan sa ilakaw. Ha? Ay, Uy. nangina ko na yung angkan. Uy. Apay ati yung magbaga. Ta sino katak iti basita kampana. Ta siyak tinangilakaw. Ay, di ka man. Dakas ti mangilakaw iti sanikwa ti simbahan. Apay akaslad da parikot ni Kapitan Maray. Inayaban namot itay ni Kuarog. Parikot ko na misamat, Maray. Anya kumangay ti parikot na. Nakita ka nagsabat da ka ni Kuarog di ta kalsada.
Ada imbaga na ka ni Kwarog. E di kuan, pimanaw dadwa. Napanandangay nga ta. Awan mo ti amaw. Anya aya ti saritaan nyo, sakbay arimuar ni Kapitan iji balayaw. Na, anya nga agpay so tinagsaritaan may. Panunutak man pa'y maray. Ada ka di malagip maw. Awan, maipapan iti kampana. Ha? Taapay asaan anagpatit kat Domingo met ita. Ha? Nay, ayun. Saan mo't nga agpaiso? Ijay nga ta tinapananda, maray. Awan mo't ngagpaiso ti dakkel ken kadahana na kampana angay. Ay saan ang mabalin daytoy? Nabayagan a kampana dayjay dito'y kabildatan. Padasan ta kita iti aglawlaw ti simbahan angay. Ay sige. Amangan met no adala ang iti aglawlaw. Nadagsin dayjay. Marigatan ti dua a tao ang mga wait. Kaya tiyo sawain, sana may sa tinangalay ti kampana angay. Nalabit. Mapadalakit di ila ko dayjay. No marunaw dayjay. Ado, ti pakaaramatan na no magatang dagiti agat-gatang iti scrap. Itay pa anatan-awan kayo, ijibanggag ka, warik-rikusan nyo to'y kapilya, paray. Anya ka diti birbirukin nyo, aya? Mapukpukaw di kampana. Ha? Mapukpukaw ti kampana adakay? Uwan pare. No asino nga ta tinaturad anangala iti gamit ti simbaan tayo Awan mutin ang nakabitin nga agpaiso paray. Itaman pa'y ang mapukpukaw ti kampana. Ay masapol ang mabirukan ta isubli dito'y kabildatan dayjay. Kuko ti bumarangay dayjay. Balasang ko, nakitam ka din ni apong mo nga inteng. Ay, wen kapitana. Napanday di simbaan ka ni Chief Tanod. Tawan nga ng tidakkel a kampana. Ha? Anya ti kayat mo asawan iti awanan, basang? Awanen tinakitak a nakabitin a kampana, kapitana. Imposible nga awanan. Nagdagsan dayjay, tadakkel, kan nairakad mo't anaimbag ijay kampanaryaw. Uray kasano ti pan nakairakad na. Taawan metan, kapitana. Talaga anakitam nga awanan, basang? Wan, kapitana. Awanan ti kampana. Naglawag ka makita nga awan nakabitin a kampana. Anya tinagsaritaan nyo ita ije ubeng, maray. Kasla nang ngagkaw pagsarsaritaan nyo ti may papaniti kampana. Di mo ayan adlaw asaan anaguni ti kampana itay. Wan, maray. Talaga mo't asaan anapatit ti kampana. Wen, kuna nga minjay ubeng amapukpukaw kano ti kampana. Imposible ang mapukaw ti kampana. Nabaybayag tayo di ti kabildatan. Kat saan pa'y anapukpukaw dayta kampana. Ay, dayta nga rod kat mare. Apay at ipay kampana ti simbaan ti pinagintirisan da. Makitam ka diti tugot ti pilid ti lugan, paray. Ada pa dakkel atali ditaw. Impa ayos os dalakit diti kampana babaan iti talay. Kat inlugan dati kampana. Awanan, paray. Tinakaw dan ti kampana ti simbaan tayaw. Kasano nga yan? Isa na mabalin dito'y. Masapul nga gunayak. Ay, imposible ang mabawi ma. Nungay idirabi ida at tinakaw. Awan ti imposible kanya. Ay, di ka man, pare. Saan ka man nga ginlalay nga kunak manay? Saan apa naging lalaing daytoy? No kayat, ado ti pamuspusan. Ngam no saan akayat, ado ti rason. Gumatrak man iti sardinas, maray. Tanay, awan ni tuyang ko ngaglutaw. Napanan ngamin ni tuyang mau. Ay, yak man mo no napanandaya bakitan. Tadi mo ila sumangpetay.
Di na kadiimbaga, tinapanan na. Pindahin na kano apasyaray dagiti kasinsin na. Kat saan mo tamay-may sa ti lugar dagiti kakasinsin na. Ay mabayag nga ron no kastaa. Ay, jak man muking kuha na maray. Adulot di na mapanpanudot. Kaduam samot ni Kapitan na nakakita iti tugot ti pilit ti lugan iti likodan ti simbaan kabadong. Why, maray. Imposible, ti kunana. Nga iremedyo na kano ang maisubli day ta kampana. Kasano no nakaadayaw ti lugan ti nangala. Ay, ada nga agpay surigrigat na amabawi ti kampana amapukpukaw. No adalugan ti nangala. Dahita nga ron timbagak. Magilalaing kiday. Uray tricycle la kuma. Kitawang pa'y aramatin na amang kamat iti agtatakaw. Di nga ta tricycle ni Kwarog akarag-karag. Isaw ti karkari na. Ay, papanam ka day. Tanakaruwat ka man. Ay mapanak iti pulisya ta i-report ko tinapasamak. Nakuntaken damin pulisya iti agduduma tulgit. Check up ang damin nga aglabas alugan. Ay, partakam nga ron Tapno saan pa'y amakaadayo ti agtatakaw. Ay, saan nga sigurado na dyan agtatakaw. Siya pa'y ti kapitan di ti kabildatan. Ay, ingka nga ruden aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaeng. Ipakitak iti DJ Abadong nga da kabailak. Ipakitam ka day para iti kampana iti barangay wano para kan ni pari badong. Para iti barangay. May kadwala ang ni paribadong. Ay, imbag man ta nakitam nga awan ti kampana ijay kampanaryo, basang. Kayat ko nga minaboy-boyaan. No kasya apatitin dang kapitana. Iso nga idi saan anagun iti kampana. Napan ko kinita no apay. Isumeten ti pan nakakitam nga awanan. Wen, kapitana. Hustumot anasabat ko ni kapitan. Imbaga kun nga awan nakitak a kampana. Ay, imbaglakit din, tauray ubing ka, kat adamot masiputam mapasamak. Anya kadi nga addang tinwayat ni Kapitan tapno mabawi ti kampana maray. Ay kat masapul nga agpatulong kadagiti pulis. Ngam ti parikot nakaadayaw ti agtatakaw. Ay ikagumaan da abiroken Sana balay agpatulong da kadagiti pulis. Kunani ka ba nga imposible ka no na masarakan dayta a kampana ti simbaan tayaw. Amumutan ni pari badong. Kanayon na akontraan ni Enteng. Sa bagay, Maray, hindi pa'y laeng. Talaga akontrabida ni Kabadong kan ni Kapitan. Ay, wen nga rod marikwanang. Napaya sa bali ti isa mo yung akumitkita kanyak tataba daw. Kas kailamang ininsultaw. Nyangkal mo tis isuma, Kwaraw. Kasano kumamabawi na ti kampana? No adan ijay sa bali a lugar. Karagsakan nyo ka day, ti di na pan nakabawi ti kampana. San, mate? Ngam na angkal mo, tagin lalaing. Makita no, damaramidan na. Saan ka di amay mayat, nutulungan nyo langain, tapno makatulong kayo, mate. Kukwa ti bumarangay ti mapukpukaw a kampana. Apay kumabandugag ti bagingay. No amok mate, saanin na mabaway. No saan ka makatulong? Saan kalatan nga tagtagaray tataba daw? Puutam, to'y ibaga, Kwaraw. Uri ang sangit itidara ni Parinteng. Di na mabaway, ti kampana. Pulos! Ay, si Kamay, dayta, ubeng. Kaano nakita mamapukpukaw ti kampana? Hoy, si Kamat apulakay. Na, Nasapaan nakitak nga awan. Apay ka di, apulakay. ay nagbastos ka mga ubingay. Apay ka sa ti panagsasaon. Ha? Binabastos ka di dayjay, apulakay. Tinulad ko lang matiim bagayo, hoy. Ay, panawang ka man langin nga, ubeng. Ha?
kaditimbaga kan kanita ba daw? Awan mat, Chief. Kuna na kanyak Hoy! Si Kamat ubing! Sinong batak mat iti? Hoy! Si Kamat pulakay! Kuna nakit din abinabastos kano ti songbat ko. Kat tinulad ko laang matimbaga na ahoy! At dadagiti maibaga tinataangan, asa narumbang atuladan ti ubeng. Tihoy, kat sa narumbang nga ibaga ti ubeng itinatangan. Ay! Kasta ka di, Chief. Tinulad ko nga minti imbaga na hoy! Si Kamat ubing! Iso hoy! Kunakmat! Maday ading kao, saan mo nga ulitan, wang? Ay! Wan! Manong Chief! Saan kon nga ulitan? Ay, hello! Ay, ni Kapitan Inteng iti kabildatan day tayo. Ay, agpasok! Ay, sige. Ay, umayak di tata kita agno iso ti mapukpukaw, sir. Ay, sige, sir. Thank you. Ay, bye. Ay, paganda rin mo ti tricycle mo taintan. Mapantay di ilay. Ha? Anya iti gagarayan nyo diyang ili ang kangil. Ay, inta kita no di mapukpukaw akampa natin nakita ti pulis nga ipuslit ko matitrak. Ngaglaklako iti scrap. Anya? Ay, inta nga raw din Katsapay lang ko tati kampana ti simbahan ti kabildatan ti nakita dagiti pulis. Eh, bareng tako na ti pulis adakkel kanuman agamba. Ang damot sumunga na lugan. Imo naman ni Kuaraw ka nakatricycle. Police mobile man. Ay, kanya nga tati umayan ti police dito. Ay, adamot ni Inteng. Adda karga ti lugan na kampana. Nay, ay maray. Adan ti kampana. Udno ka di daytay. Ti kampana mga agpaisaw. Naglaingan ni Kapitan. Tanabawi na ti kampana ti taga-kabildatan. Ay, may katpari ba dong? Kaduan na kami ang mangibabanto iti kampana. Tay subli tayo iti kampanaryaw. Ay, bilibaking ka paray. Nabawim ti kampana tayo taga-kabildatan. Ay, naglain kan paray. Ay, no agunay ti tao. Awan papanan na, no di agbaligi. Ay ta, ti kunada asipo puso apa nagsirbi. Ay na. Ago ni manan ti kampana tayo. Kat, agbiag ni Kapitan Enteng. Good job manen, Kapitan Enteng. Naalibtak ka, Kapitan. Impanaknak mo iti kabarangayam, nasiglat ka, Kapitan. Ala sige! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.